números, Diyos Terenomio. Huwag marunong unang Samuel 2. Unang hari, Diyos hari. Unang kronika, Diyos kronika. At Nehemia, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Daniel, Shakuel, Amos, Abdullah, Nahum, Habakkuk, Nehemia, ang iyong Zakarias, Malakias, Matthew, Marcos, Lucas, Juan, mga buhay. Ikaduhang Korinto, Galatia, Efeso, Filipos, Colosae, nang Tesalonika, ikaduhang Tesalonika, unang Timoteo, ikaduhang Timoteo.